برای وی مشارکت گویی بیشه که دیگر بررس ایدن اردوغان مافناس ل انقره بیکن بررس ایدن وارباش تو خیرات جوبو کردستان 24 دست که بزن بین نرخاندن و تیگشتن آواش بو وان ناکوکیان چیه؟ Anayasa Mahkemesi دادگاه دستوری و دادگاه بلند کشک جدید نابروان دا رو دا درباره بجه کرنا بریارن دادگاه دستوری دا ناکوکی درکت گلو دوی نچارن بجه بکن یعنی نه نچارن درباره پارلمانتران دا دادگاه دستوری گوت ماف پارلمانتران هاتیه بن پیکرن لی سیمین دایره دادگاه بلند گو او و بریار بجیه ناکن و دربار اندام دادگاه دستوری دجی سکالاتو مارکرن لگور دستورا ترکیه ناب کسکو به پارلمانتر دربار ویدا دوز وره وکرن یعنی وره مشاندن پشتی چارده گلانه پارلمانتر هاتیه هل بجارتن لی اف دادگه کرن بردوام بو o size hata dayin bu can atalay size hata dayin legel ku parezbendiya wi heye parezbendi ne hatiye rakirin le dadgeha bilind diji ve derket o diji yasayı biryarek dan le dadgeha desturi ji vek biryarin xwaye beri دبیجه کسی کو وقت بوی پارلمانتر نابه دوزا درباره ویده بردوام ببه دوی ورا راوستاندن و لسر ویجی بریاردا کو مافیوی هاتیه بن پیکرین لگل وی باشه برس ایدن ده دیروکا ترکیه دا دبیجن اف یکم جاره ناکوکی بوی آوایی لسر سیستما دادوری لترکیه دروز بنده 100 سالیا کماریا Türkiye'de. Ev nakuki ve ha mezim buyne dinava Türkiye'de ser sistemi dadvari ev sistemi dadvari ayıbdar naketin le Türkiye'de. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin bireysel serledanın takekesi bu dadgaha desturi hene de çarçove dadgaha mafi mrovan da hatiyet dayin o mafi dema hamu dadgahın jer o dadgahın bilinci bir yara xol ser dozaki dan o eğer o kes باورن کو او بریار دیجی وان هاتیه داین دکارن سری لدادگاه دستوری بدن اوا مکانیزمه که گرینگ یا چافدری بو لسر همو دادگاهان جبر ویه که بریارن دادگاه دستوری مافی خواج خالا 153 مین یه دستوری digre le tişte ku dadgah bilind dibêje em yas desturê bicih nakin û ev jî ev biryar nabe biryarekî wiha were girtin her wiha skala jî tomar kirine ev jî dîsa bin pêkirine ev jî bin pêkirine nabe dadwer jiber biryarên xwe werin dadgeh kirine eva tiştekî vale ye eva jî krîzekî giring e mezin e برس ایدن دستهلات dibêje desthelat li Türkiye dibêje take çareser ji bo van nakokiyan desturekî nû ye ji bo Türkiye'ye lê opsyon muxalefet dibêje ev derbeyeka desthelatê ye bo ser sîstemê dadwerî taybet dadgeha destûrî hîn çi dibêjin
Şimdi iktidar Türkiye'deki Deselata Türkiye levelat hemû mekanizmin çavdêrî yên dadgehan dixwaze yek bi yek ji holê rake. îro li parlamentoya Tirkiye nikare kar bike, kar nake. Ji ber tu bandora parlamentoya niha li ser deselatê nîne. Ev yek me ya duyem jî dadgeha jmariyariyê hene ku gelo bacên ku ji gel tên komkirin li ku derê tên xerç kirin. Lê ji bo ku çavdêriya van jî kontrolkirina van jî ney kirin hemû yasayên nû hatine derxistin. Niha gelek xercên ku hene hê dadgeha jmariyariyê nizane li ku derê tên xerç kirin. Niha daha hemû dadgeh girtine bin kontrola xwe li gel vê jî dema hin dadwer hin biryar didin ku ne bi dilê deselatê ye li wê demê jî nerazîbûnê nişan didin û dixwazin ji vê jî xwe rizgar bikin. Berê Saîdin ege bersiva pirsa min bide ewa niha tête kirin Berê Saîdin ewa niha tête kirin li dijî dadgeha destûrî derbeya ji aliyê deshelatê ve yan ne? Şimdi bu anayasaya karşı orada ev tiştê hatiye kirin êrişeke hember mafane em wek ez naxwazim peyva derbeyê bikar bînim eva hinek mijarê nîqaşê ye yani gelo TV watê ne Başa kewata dadgeha destûrî li Tirkiyeyê karê xwe bi duristî bi qanûnî bi yasa kiriye. Anayasa Mahkemesi dadgeha destûrê olay bazında li ser vê bûyerê li ser vê dozê de karekî xwe kiriye û biryarekî rast jî daye. Li gor destûrê li gor yasayê biryar daye. Ji ber vê ji xwe hatiye armanjkirin êriş ji ber vê ne. Ji wê tê xwestin hemû dadgeh divê di arasteya daxwaza deselatê de biryar bidin. Deselat dixwaze çi bike, çi mijar dibe birabe. Dixwaze ji wan bipirsin em biryarekî çawa bidin. Deselat vê naxwaze yek biryarek dijî daxwazê wan derkeve û ev dijî yasayê ew nayê qabûl kirin. Lê îro em dibînin hemû maf û azadî dibin gefeke ciddî de ne û niha deselat dixwaze vê wek firsendekî derfetekî bikar bîne û dixwaze li ser dadgeha destûrî hin rêkaran pêş bixin hin lê ev derfetek û dibîne eva li ser mafan gefekî mezin e. Zor başa Berê Saîdin Erdogan mafnas li Enqereyê gelme bûyî gelekî spas ji bo şiroveyên te erbijît.